Fe upe samini laujia. Ube tuya 15 million zikadada enu nipa nai. Akwabwa laje nsu 12 million nipa miensa. Kamido laje nipa miensa. Enu ube tuya 10 million zikadada enu. Na wosu wetumia kwa shewe nisu adia kwa sajo jo mpa. Itikiti no koso. Wasi service name no ye Easter to remember. Na fe short code. *447 *2197 hash. Na waje wodie. Uko poku trading eduma ubenya bi. Frame Gates Boutique patase eben police depot no benya bi na fake Michelle edum Safari Gardens atasema so ABC Mart patase Bulldog Pap asokwa wonyina wonsa ebeka bi Abuzia for bade workers ya yesin konya nwumre ya ba bia wo bia ye ba ne aba besomwo eye me na ya bo amali bia boga mene wahini ni ama crunch sofumami premaini kasiebo no tretremu no ankasa enie Eriamu pebia hunu for Ghana Meteorological Agency ne fe wa santimantemu ya maami a wobo adwuma se analyst Felicity afianyo e de atudwa a wo kiremu se se de wo hwehwemu ane me kroso no ene wo subrantam na fe na ebechimpa de agu yeso woni sompa ensentwerefo na twetwen koma wo de asemi de ato yanimo wo se enu nti se ne wodan ne wahuga eti se kia lodu bidie fro papa abomoden aso de mpampuro ene nua nso besunsum dan ene ho abo apete so kira simidan wo pienso awuran kwotui na wa fa bi dia he obag mpa na ensuo no de beto ato tie nyina yente ase na yemfa nhyehyeye no enya adwuma Madam Felicity ahafianyo ye kasa ensuo no beto estati to amaye enti se na estati ye no na ewia nso bono paradas be wom eni frama kakra be wom enti se na to maya homachi bedru anopa we no so no sa type no bi no so be sa ato amaye but enya de na bia be ye everyday na betisa se days after ma na ewia no so abokama next one no beba no ebema prada ni frama kakra be fem na frama no ebia betumi asani ama o baby na ebia nso so a enso no na ebe free ma ban so bedo so amaye enti se ya no hian se yemboaboa ye ho ena anopa bia no se na wa from no me besra mo se anopa bia no mo so mo be fa ye forecast no na mamma mo tie fo mo aso ati 3.1 ya mami Felicity ya hafianyo na wochiremu anya santimantemko ene o mamu ni nyina wo subrantam no ebeto na sede ya no pei ensuo ni jagu ye no santimantemro no bi ti sa tonsu ene ahensan wo mo so ka bi hwian pa ne ene ade hye wo ho no okay ya beto akase bono eso Fenu abeka ehwa ye kamo se Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM enwumre ekase na nsano ba bia wo bia no yeguso ye de emamu no se oka ehwo Facebook a aha eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o sechi o Facebook wa kase ye di be nyina no ho mfoni ene ho videos nyina no ye de ta ho na kese we no ye tumra na ye kiresie no no o like na wo share na ado adwenche no nsusuo no mo toto no mo ye gusu ye de kase ne bremu no ano ye be kenkan e de amamo ye nto aso ai na yenko animu wakase ne mo na post commander owo kwa umpraye so Reverend Dr. Adani Amiya Onyameche papa mna bia atwamu na aba santimantema se ya Asokwa Divisional Police Command wono ana na etua no na enei na mpanimfo asoma no se osompa pa ode basoma de hia ewa santimantema se no mo wono so no ma piande na ko epoe mantamo na ne yakwa ne mpotamo mpraye so wakọ no akwa posi sadom no anu aboa ama bamba ho nsensema yire nchen ere na papa ne Sompa FM nsamchefo di nkomo wo kire se wono de yakwa wo ko ene ne mpraye so ne mpotamu no asema obeka nyina se abonefo ene womo a bone ye omo desi atadwe a womo aka komutirimu ko Italia womo de bone nko a ene omo ye omo adwene se womo ebeye no wo ka kire omo pre prefa so oba be so kon kese e wo omo so a enya asem keto a Reverend Dr. Adani Amiya Onyameche ne nkomo a one Sompa FM nsamchefu di ye kakrani ade amichiri ewo me bambo dwumadie ho eye krono ene robe efise me ankasa no medi abeni medi ohaw yaw ewo akronfo remfo ensa no ti saade ne de me pese meti bi wo ha nti me fa sa kwanyin so abo nipa nyina kokko
se wo free here no why wadwene se maba ha yi wo de krono ana se ebi atitiro akromfo wiremfo a mo de tuo ni asekan ni ahoma ni niema ani anipopo agigi amanfo ho niema de a mepamacho ene yenyi ende me ni omo bedi asiepa na me nkrofo no nso amabetro omo no me ni omo bekasa na ya hwese bibia bekoso pepe esense se wo ye bamboni se wo free here se wo ye soja wo ye police wo ye bibia na se ye de oman ni sika tetew e de oman ni sika e de etua oka ye de oman ni sika tontare so se fa bebo amanfo ho ban na se wo kotia omo gigi omo kata se niema bi emfata na wo chen se bi amroba oditu aside paso ntie no so mehwe se meboa na ni nyina so efiri mu aso momoa. And our work on prayer, so Reverend Dr. Adani Amiya Onyameche and Yetene Nkano. Guswaya wa FSM no emo St. Monica's College of Education and so emaba wa one mo gentity de aba betuju a wo kire mu say sabe eku na nanom yese ene odwumani na katua fata no pa said ye komkata ban mase pro akwadwo so de no pa bobo tohuo atiagu wonum su no nyina da ne say non teaching staff ya maame no anu anuane asisi enkuku ne enkaka sesra akinti wo mutumi no aduane ma wonum no so omka so ombetre sukuu mu amekomado a wobra ya maame nom e wo fie dia na lalai etianu ane se wo munwa na mwada wanse wo msra ban wo foma de emre wo num ne nkoda ne nyaduane ni enye saade a wo mo bere nche mu afo mo bag green no wo makọ mu fie akwa akwadwe ye ho wo mne so mpanse ntwerefo ene twetwe nkomo ne koda no wo mani abere pa ne enti wo msem no bi strike ne bae no nyamini ni pani ya ho hye o campus pa eye mu bi wo hono ma ye niska wo hono ma de koto aduane ayesa no esi amango esi school mu hanom enne ahomachi enso eto enso ni mframa nyina ne egina mango ase esesa mango because kani ni ho ye dina no pa wi anwumra wo gari bi wo hono ma na wadi gari ni so entimi sustain here for that period of time they've been given to us say Monday to Thursday no ansana ebia ya break here for Easter break no and as say campus hanom no ye ho ni die insensam no ayebasa because your cleaners na omu clean wa ha no maye no omu ni hobiem security for obi akọ inti say be burden upon the students. You have to go and work at our various apartments or departments before you go to class. In a way it delays our studies because I was on call 6:30 na say lecture start at 7 na say unwie ya I was so we answer na wako class obakona say ya shase teacher no sign corner chibiem or corner ni manisa. It's either we go to town or we get a food in at the into Edianino. Just say you call either town and answer school canteen. And I call to na nansen said they say to new memonso. Said they can yet on a bia uto 3 cities the best sustain. And them intimin tonisa. Best say be 5 cities echo. Ama so say ufre fie kra na ho kire nkwan intimin fampo. Na can be biachiro. Ama additional kra akofom. Akofom kra because without food don't mean suade. Yeah, level 304 you wolf, you know. Yeah, but in Yanti, yes, the winter school fees are. Yeah, more duan in the ends and more by Binda. Intis Kaka cry, mamma, de Mayano, and one a bit to your fees are a day and wasted scanning in answer into where they are binds a panichawa, alawano, your panichow. Yes, then I won't hear more, but no one do me a biname to me fancy na campus, I panichawa. Sompa 3.1. Wey emebunu ya wajen titie St. Monica's College of Education Asante Mampong emebunu no woman ya biro nananom yesre mo fema omne mai wa de komkode wo mu saa man hwa na de betenye papa Amzanfa ya toso ya guso de mo ngomasi awon sensem na yeda so agina non teaching staff a wo mo awoye teacher training colleges ahodo no motu atia wo mo ewo mu asese wo mo kukuru mo kaka nyina si ya no mo kase wo mo kwa akotena fie akodi wo mo yerenom aduane na enei enjira we kura de Sompa FM nsam twefo ye tutu anamo ema enei yakoi ema ye ne eye adisuafo a wo mo ewo Wesley College of Education a ye twa ne tiafa ne se Wesco ekokodi nkomo na arawo samo ye kohu wo ho ye se sabre ya eye non teaching staff a wo mo ye teacher training colleges awodo no wo mo de o mo nkuku no mo nkaka gu fom no eja ye ka ne se ye no wo mo ni aduane awe teacher training colleges awodo no nyina wo mo ekasa ekoi ho wo mo prapra ho no mo soso no wo mo ekasa ekoi ho wo mo se kobasa bia school no ho no mo ekwa akofufu ni adeade a wo mbedo do ho no wo mo ekasa ekoi ho enti na wo mo ati atuan na kese ye ma no mo gentete we teacher training colleges awodo no aduane a wo mo bedi ekra no na ho akwa ede ama wo mo enti na
Emra Sompa FM in some 12 pence Bedukata Remrantie, Echo Bomb Pempen, our Wesco Abontin Sono, Adi Echo who Yenesen Quadanwa, and no matter omo pantrimai, any pantrumaya, Womuana, Womo and Womadiane, near Walker Banku Kabanku, Yono so Ademeko, any ayen toast, Wesi Jaswa, Waba Bayam Quanso so aye, and Yano so Echinamosono, Echi, and I'm so am a dining hall prophetia, our Wesco, Yano Edin Como, Ora Quenu, Aye Enoch, Emma Ochechin Semukakra. I was just okay home. Our Facebook wa video no ene echegu no Facebook ye Sompa FM 93.1 Sompa 93.1 FM na Sompa TV Ghana ye stream live honomo ya video no obehwese ne Wesco wo mo emrantie ene wo mo mabawa no wo mo enu anuane no mo tete wo mo banku no a ye nkotie dining hall prophet enkomo a ye ne boy. Because of the strike, this entire student body, face a lot of problem. As at last, and I say, Obian would me the and then as a minam here a dining hall prefect rather. And because of that, you mobilize students, and I ankasa. The entire population beats me and so because of the strike, I affected the whole day main core class because of the cooking in young core class. And also say one of the factor high into me my academic innocent to me MY. And none of the abana higher pa a man am the kankai and my academic progressive no encoso. And see a higher pa. This are buying and Kadia, a presser on way now, and more be a Muhiano, on far no more, 7 years or so, on the bar, Ababoy, and may say to me, as Yandian. I was going to wear a dining hall prophet, your war Wesley College of Education, a war Kumasi, we cried some run about a ya, and our more ebutu, Ura Enoch Quenu. And on the Din Koma, on the no more church, Tibia, Womum CC, a day actually no. Now, and watching a local chairman here, what done on teaching a year staff for ya no, or more colleges of education, Sahodono, Ura a year Kwame and Kruma, a year Leparde, 1 year bon common, so a chichimu, Senia and Yama City, Panin Yentia, one more any bedia, and they want to do a Munkuno Munkake Gufomo. Young conditions of service. And now, Comobia any fair wages, any labor commission some time back. Basically, Omumia, and no nama ye tuijina, and strike action. No, so na effects need ye. Wa we need ya. Wo school na say electricians yo nye juma, plumbers yo nye juma, accountant obey raise PV, assign no check so nye juma, procurement officer. Si on kotoshe emao stores or si onyi goods bia mama fa nye aduane a na ye fa nye adwuma wa nkasa wo twamfoni na be hu sanya campus no etie nti effect ni de bebre na enye se ye pe se ye ma a common students no da ni aye pe se o mani na ani penifo Ghana penifo ehu ni se ya ye adwuma ni na no ye hu hia ye hu ofaso mo man no nti se obi ye adwuma na se won chia ne kaye ana se ne ese se wo de ma no won fa mana it be din sembebre eba ni sunsun so bi nu na ye hu ni se a say e bia students no o commode o mo ne keka ho nti ye ndie ye strike action no ni sisiwe no we na ma ye hu say I say mpenifo no eye hwehwemu kakra eye nhwehwenim kakra ewo ho esan say ye tutors no ye colleagues no mo I was for Kwame Nkrumah, a chairman at colleges non-teaching staff, our more colleges of education, Sahodo, a war a Wesley College of Education, a Kuno, no a penny poor dano. Now, Yanko Manoso, not national chairman, what the Kuyano, or Fred Fukuya Bois, and then including Communion Kubisa say, and there are some potty partners ye, a yes, I'll bind 1 tier unum, and answer for wages and salaries commission penny for no, and then my woman, and I'm Sama or Mukukutia. Ene ye may yate se oko Wesco numnia de ade omo na e komo banku e dodo school hui ora Friday ya mo adwo omo akwa baba kuma se Sompa FM so
Ora Fred Mpacho Mwajo. 93.1. Abuziafo ye hwese ora eye Fred Fokuo Yeboa waye national chairman Eda non-teaching staff of colleges of education and no yene no ebedin komo watemenka na me na maintenance ka wa ha ye hwese yenyina ebetimate ye honka na nkomo no ayede ne nyina ye omatu ate a wo mo ewo mu osese wo mo nkuku no mo nka ko mo de agufom de ebusasa nyembia no ya ban man no mai wo no mo ananse bia wo masam na enenum panimfo anim ora Fred magima di sese de obetemenka ye pa ye mo adwemo akwa ba e ba Sompa FM su kumase. Yeah, right. Megini sempone ye. Yaminadum. Yedobo ade ase. Na mosempa ene say. Eyese mosem na enkodru mpanimfo anim. Anase ebia abane na wa bonu tu brezia say womfi mu. Yasem ne de niema enum ana yede agu aban no anim. Enye afimu ne yede san niema no gu nanim. Ebi shall say free 2016 ho bani minada ana aboabo no saa be sina ye pesa aban be yi anu amaye no onye hu bibia ye di kan so mama me bra me bobo so kakra okay ye mo bone kakra ma ye tiefo hu juma ye fo a okura first degree na ye do one abind one up to level 16 ye can level 16 our ketua no gina pen no or that level 16 ne just a quality kasemu a and in 1900 and something okay na ye coach tertiary no I was sent abind ye to level 17 high and na ya ba abind no so a di be sisa ya the bia no hia magia to in principle na so say be ye aduma no e ya asem and ya ba abind no a unchi sufra ene free edajwada ne nya bra ya ne ya se achira ban kakra no ye to sumienu eye non payment of migration arrears ayesa ban be tuama yen the migration arrears kaneno free 2012 hopa no ana ban ye na gin se obepaja yemu ama kaneti jasenia ne ma set A ne set B ne ade no say yama degree inti opega imusa no yenu bi no makatua sam no kosoro inti na say arrest bi ha abanki amaye I mean your friend migration arrears atese for the no tia no that 2019 ho no abra o mo bo in terms of the cost strike no ti o mo de ma o ye e sinam no kasai no aban no ntia yimu ba ko pra de ma okay ye to so me ansa non-payment of generic allowance. The car generic allowance it be a car maintenance allowance, overtime allowance, tools allowance, height allowance, rent and owner occupier allowances. Allowance it's no tertiary ni other public ni. Na a church for work colleges in after 2021 abandi too much obeti amai. But your church for the besina no kase no yendi abano onti yankapra onti yankapu fee and so okay ye toso 9 a partial payment of office holding allowance the office holding allowance we biara department head and now unit head no about schedule with chairman here responsibility allowance entertainment need for allowance that's what the amount it's in yeah abangi to say free after 2021 which ya hu sika nyina ma ye no esina am no kasei yen ya yen trade no ye move to do a ekura unit a head of unit department no ntia obi ade ma na sani owusi bobo bosu de owura Fred na chese momo fi se abane ya ye nyiyimu meboa wa yewie nyeso wanya yi wa yewie the free country American no ya yenhwe ha saa kan ikushia table ho ne kan asem ikushia table ho ne kan asem fi se yen nim sunsanso wo ye strike ni nim sunsanso strike bit mi aba sunsanso ni bi ne se ne mo nkwala no mo wo West Kokumasi wo ma sha se o mo kan o mo banku echi o mo meko enu anu o mo enchi na mane ade ade sunsanso ni bi no no ai dai Facebook isu yi
Pepe, and yeah, dear Yahomeka, the maame no mu a ɔmo ɛkɔ kitchen a ɔno aduane mu odi sɔre ahomakyen no mmiɛnsa na ɔnan kɔ hɔ ɔmo yɛ exam score mpo ebi tu akɔda hɔ bɛsi maame no kasa yi overtime allowance yɛntwi ebi ma wɔn da apart from akɛkyi ɔn gye yɛntwi overtime allowance ma wɔn da na owura fokoe mo hyɛ mo strike na se ne 2 days in yɛwura mu ani mote aban ka sɛ bia wɔfrɛ mo sɛ yɛ adwebrɛ mo mmra na ebia ne mo ka no mentie na menyɛ ho adwuma ma mo yɛhyɛ ase deɛ yɛnyante no nka National Labour Commission ana atwerɛ yɛn ɛyɛ ɛda nora sɛ yɛmmra mɛhyia wɔ mo na Fair Wages and Salary Commission ɛde ato wɔ mo anim de nsɛnsɛm bi ato wɔ mo anim a ɛsɛ sɛ yɛkɔhyia mo ɛda ɔkyena ɛyɛ anwummerɛ 3:30 p.m. Okay. Na je se mo kwa kosia National Labour Commission mpanimfo ya ewo se enya hoto so se bibi papa bi be free Nazareth aba meeting na wie ye. Asa na ye keke. Sa na ye. Okay. Na enkomo no eye sei pa National Labour Commission mu no mo meeting no e de asem na Fair Wages aka kire omo a omo ne mo kwa akoka ye nhwe ne mu se bibi papa bi be free mu aba. Edi kan no nsɛm a ɛwɔ krataa ni mu no ɛkyerɛ sɛ Fair Wages foɔ akɔka yɛ ho nsɛm sɛ strike na yɛkɔɔyɛ no in fact yɛn follow the due process yɛn exhaust all our avenues a yɛde ɛka nsɛm no ana yɛde asɛm no duru hɔ ɛno ne charge number 1 a ɔmaka afei nso letters a yɛsɛbo yɛ no nso no nuru 7 days no ana yɛde akɔ yɛn strike no nanso yɛdeɛ yɛn strike no yɛ notify mpanyinfoɔ January 7th and you notify mo die nim no ɛfa ho no Foko ne me nya we na monko meeting mra Nyankopɔn yɛ adom akina na yasa ba bebusa ne asi enwumre de yɛ da ase ne wada agya wanya de ama yɛ wae yo mesme do ase ne watie for Abuzanfo oye national chairman the man on teaching staff of colleges of education sahodo a what Ghana nyina wo mo na sesei ene be die nso jankasa mrekra de wo ma nane wo mo de wo nkuku na mo kaka nyina gu fam a wo mo eche saba na yeyi mu wo mo ne wo nua no teacher fo na wo ho wo mo de wo ka mu aba de wo de ama mo ne koba ne sei sa so mo de aka mu a aba atwi na ni se panimbo ne bia wo from abone wo VIP bus mu a wo mpe ho asem emwe ho nkomo ene ko ya yekodi ye yanto aso kasiebonu mu aba beto dwa wo kyerem se sabre de aban na ni so ade upa se vocational training no ebeye meburu nyina kononom de wo mani so asiso na enye se nipa na wie suku no wo ne nsa no adwuma no nko a na boa manfiri dwuma eno so beje ntra ha ewo manom wo de asem itu dwa wo bra na technical and vocational education training Kumasi Technical University Adakoja Achi campus na wo pa ho ntoma na mampani antumi amba se bieku na nanom yese kwanso sem wedenti wotente so de topani ana nka wa befa onmonyamfo ya wo se adutwum ya wo bɔ adwuma homasua so ye eno kogina mampani ana mu a wo de asem itu dwa na wo kyerɛ mu se aban na yere kokoa so owu nkwankwa eye TVET de obamana yakono pa magana mebunu dodo no a ede wo mo nso ahyemu bi na wo gidie sabedweku a yate no wo mo de wo mani bedi dwumadie nachi wo mbeba ho dawuro ede nsakraye beba na fe am mempuntuo nso afantoma pa bi ede efra ye wura yi to aso no so we every 2017 a emebu nkru a empim du nwotwe ene wo mo nya ntete afiri jama aban ebo o magana ban a wo mo so anyem ntete ya sabre wo mo de ye wonom adwuma onmonyamfo yaw free apprenticeship training to over 18,000 Ghanaians since 2017 through the Ghana TVET voucher project being implemented by CTVET with support from German government. An additional 50,000 free apprenticeship trainings envisaged under the Ghana Jobs and Skills Project and the Ghana TVET voucher project. Ladies and gentlemen, this new commission, which we are launching today, has a 11-member governing board who supervises the work of the commission and is headed by a director general and 2 deputies. The technical divisions within the commission are accreditation, assessment and certification, standards, curriculum development and enforcement, and the policy planning, project research, monitoring and evaluation departments. The standing committee of the commission are National TVET Qualification Committee, Sector Sales Committee, Quality Assurance Committee, Ghana Skill Development Fund Committee,
and Enforcement Committee. Let me, in concluding, commend again the leadership of the Ministry of Education and once again the Commission for TVET for their diligent work. It is my goal and desire to actively promote TVET and to ensure that it becomes the preferred choice of the Ghanaian youth. Accordingly, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the greatest pleasure to formally declare the Commission for Technical and Vocational Education and Training duly launched. Onimonyam for ya was there to know we pet. And as Santimantam for Yura, Simon or Sam and Sansu and Watumbia, which them Sagana for. Yenya say will be convocation to Kua. Yes, Yana were born with Chama, a crude Babaraka cry. And every penny be abed, you'll be convocation at school. And non Chessa won't be our sergeant. Yenny free a trim, Nas will be doing to tear pass were free. A vocational training more bar. One way any pebby our bois, pass or main punt to Yano Womujama would demo a cotton pa. Tia Jaya, a wafa one say, and woman in my dear and woman in my dear no. Yanyai, Nasa dealing and so and free ye rain so casaye, yet chiribi. The moment you complete this school and you are unable to join the grammar schools, what we call the secondary schools, then they say you are less endowed, you are not knowledgeable, you are timid, less intelligent. Let's come down practically. All over the room now, everybody is beautifully dressed. Who made that dress? You know the dressmaker, and you are saying this person is not less intelligent, making you beautiful. Is that what we are saying? We have so many professors and doctors here. All of us came using vehicles. If any vehicle should break down now, none of them can work on it. We go and bring the mechanic. Somebody you see is less intelligent. Is that person less intelligent? We need to change the narrative. And we have to change the narrative. And let people appreciate that if you belong to the technical and vocational sector, you are more intelligent. Let's build on the constructed by some ordinary reasons you underrate or you underestimate. The person has been able to put up this building and it can stand for about 30, 40, 50 years. You said that person less intelligent because the person is doing listening or what? Or building technology. Is that what you are saying? They are the most intelligent people. We go and read English and if you can speak your local dialect very well, and you cannot speak good English, they say you are less intelligent. You see, how many foreigners have come to this country and they would like to use other language apart from their mother tongue? Let us speak because I have a disability. The moment you complete. Ora Simon was Semester, Santimantem Swafo, one any at in. I was saying, "Gusto come on South End, Wababeka and Hua. I say Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM. Way, ewa, numere Cassie, and some of the Chico Brema call Bata, the Chakre Inke, or Mamoni among phone Crosua, Mon Petrepen and Patra Magia Tumo, and Yakesi and Yababia Muobiano. Yes, some of 4 penny Papa Sante, a Yabua Benedetti, or in Sasha, say, and my Benica crack de Mamuo. So, okay, over Facebook, aha, a Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana and na Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Wonyina ye streamia odo adwenche no nsusu no moto to no maguso a yede kase ne ba ne beken kade amamo yento aso e na yenko animu wakase ne mo na kanemra so adwane no wo mra so agafie ma de hia wo mo e won kransa no of abaton peso so eye honorable Major Derek Odru papa mra bi atwam kra no saso ye so fa be de kira o mayi ye bamba won sensam so na ohweso na anu ya ne we kra de na no pai na one Sompa FM nsam 12 pence bedu kata remrantie abotu mai kakra de afam raspe dwane djuma wo mo eye ho no wo chese nyamianim ene bonsamatiko so ka se ne nuanom raspe dwafo na djuma no a wo mo eye ne sese etoda won fi wo no ma no wo boa wo se etoda ya no wo fi wo no pa mfia dunsia ene okotena raspe dwafie mo no mo ekosom na dehia wo mo ewon kransa no for baton pesua so na de ba ko odi ho ya pa eye ne raspe dwafo no a wo mo ewo ho no mo sese se na
na no cry see di E-levy ye ma be akwa don conference say E-lady no wo me de koto mra so adwafo ye nim ye wo so mo bobo ho ye ni no wo ho agitum ama Ghana me no mi no Ghana fa ne ya pese ene na de gedon papa bi fra no ekowi ase na akwa ye pere wensom pere wensom ntokwa nim guase ena omodi gu oman wo se anu no di ho yawo na enka ebeye pa kanani beje so no se na nko parliament ho na nka nkwada no a aba foforo no a bibikitu bi na beba no mode politics parliament ho no bekwa ko wiase no mo boma kontokwa gu oman Ghana nim ase no na nkomatia nkwada no ama sebesebe o masua bibi e de afi wo mo empenimfo no ho honorable Major Derek Odro enkoma one ye bo kakra any yes or no? Yes, in the sense that the ekoso no as film I was saying ye no bi ni ye ho ne etime niema. No, in the sense that Omaya ama holding yakono. Amafo fi say dede any ntokwa ni atem didia na do campaign platforms no. Sanom ko backbenchers no bi no ho a won fi say omu win your first time that time is no bi ho fi say sa tokwa no ene ye de ko parliament. Da bi eye baby take decision baby build consensus. I was saying give and take. Yeah. 3.1. Who criticize it? Now, why? At the end of the day, no, one party and now a part. So said the beya a memoir no beko. You know, I have been to me in Kobe Krum, but you drew baby. I was say, yet Mrs. Son, you be anasi a jeep bakutum. The say what take entrenched position. Parliament and take entrenched position. A partisan consideration. So partisan, which is a wood away party, you know. What take position is a bit means some might be. There be parliament here, yes, a moment so will be natural in the manifesto. Within the policy plans and programs, a good or the baby boomano. You allow the person who can Nasa or see there be say now quite babuame. Bet me dear boom manua. Allow the person. So no corner say yeah, we ain't trouble in Tiano. But how do you say there be me yet? Would the open socialist ideas no? Me capitalist ideas in a year, you know. Me for socialist ideas, no. Na me ye. It's answer number almost the same, you know. There be the number no. A shower or asiatri there. That's how man on koso. Oyemra so adwani kanemra so adwani ma de se omo enkransa no for baton pesu so Major Derek Odro na yete ne kanemre bi atwamu na anu ya mampani na nadu danko akufu ado amemu first round no no ye so for be de che ohwo maye ye bambo ho nsensem so no wo che se ne nuanu mrazbe jafo no to da ya no afi wonum na so ya na niema bi omo cheche na nsen no na ya na odi ho ya opa Chief Executive Officer de Makoko Board Ore Joseph Wainedu wanu so kwam probo e wo Western North Mantam no emo na Koko rehabilitation exercise bi ayekwoso kumi krom banchi ase ne ya metwa ni nyina wade nani ko twa wisi kwa akohwe eni mu faso twitwiri dia nanan koko afiafo a wo mo so dia no party a eso kwa ye adwuma no wonu manya na echena obeba bewie ni nyina e wo Western South na wade to na bewie ye no wura Joseph Wainedu kwa e no de ba betu dwa se ya na awere ho se ni nuanom a wo mo wo benkum NDC amanyokuomfo ekeka nsem se na rehabilitation program no e na adwura gu tete wa Babylon ene musika twitwiri dia ban ni ko hyemu ye nya mfaso bia mfiri so wo se ye te sansem ya ye nso se ehu wo se mra hye bedwafo bi nso mo pepere no so sensem ya no waka wo tu futuro edigu nananum akuafo no ani no no do obetumi aka ni pray se mu mfaso de akuafo no anya bi papa sanse virus no e ba ye no na wo nim no ba bia na nso aban ni hye papa nti atumi de mfaso papa ene de abre wo mu onimonyamfo Joseph Buahin Eido Koko adwuma no nyamia nminje egu ye ba 2017 ye ba probo na koko no wo hwa boze koko ni sisi ho enua no ahamo no ebi wa manua no ahamo wo so nanso koko ni ntumi nso ye kwale ne mse bi awia ana eku koko no nti mene makrachi for adawroma research for no itu bere boso miense si ho no kwa probo nana ne ehu ya ne se sahwi ha mo koko ni nyina no sana yare aka no koko asanbro yare eni aduro nti mu nyina mo hye no so yare ne ni aduro bia yare no so nya ne ba yo
eba ya che na emom no ne kon no na ne kon ye din ne se wa ye fuo ifie be se motwe ifie du a wo ba bedi bi no na yare na ba bisi se wo ne unua bi ana se wa fefo bi mu wie JHS ana nka na medre form 4 no no onya kwani ko college na so be wura kokko mu amfie du no sabre no ono onya kwani ko college no owie university wo so university ni se okoko na aso wo ba beti bie de fe wo ba beti bie de a yesi yare bi de kokko asabro yare abesim eni aduro nti ko twa kokko ni nyina gu na san dua no fro enya rehosem ni ebeto ye no 2017 ndi say na meti se bi no me se kokko no ye mo ye ba ye no kokko adwuma no egu a na on manya for Joseph Boahin Edu ena nana nom ne nsem bi edwabu no na wo wie ye pen no wura George Nyampon wo gira nananom kokko akuafo nyina na mu a wo kire mu se wanya bibi am wase nya amane kro no o na nananom se be so de onum to ne digina chempon so MPP aban na adan kwa kufu ado asona wo mpere kwa woda no nukura ne wa yadwuma so papa wa boa am wo mo hawa wodo e wo nyina da wo gusuada wo yifiri ho no ndi wogidie mapa sa ban ne bo sha wo hye nyina enna ni suade hu awo ede ma kokko akuafo ni titiru ene sa rehabilitation program no wo mbe ni nyina da so ede ama wonom se asam edika yeka no kwasem ni se yehwe dwumadi a kokobot ede abeto omayimu any rehabilitation ya adwuma bia ba beboa na abeboa nsoso ye nyina bedi adanse se enya bredi kan a kokobot etwa kokko adua ene sa emfie miensa ya wuram aban abakọ aban bia ba kokobot do ye na famudi aban bia ni ho beba so a odi kokko asem edi agro na efa kokos asabro yare edie obia ba ye bi ya ntumi antu ase na kwan ya ne ye fa so ye ene sa abre kwan a aban kokko wor so fa so ye no chese ayeso kokura ne Yewra Nyampon ya wo gina mu kasa ede ma nananom kokko akwafo a ewo Western North ene yetine nka so de mu wo kwa yo ho nsensam eho na mraso adwani owo mraso adwafie ma de se omo wo manso de bia abatom pesu aso na bo ya from pon ado dodo na asar mrane se ogunde osaso ye so fo be de yekira ohwekwa yo eho nsensam so na papai ede atugya se obi bia obegina baabi na wakwakwa ne sai na yesi kuroi mu ayewei enuane ho akwatwe setete wono mo ba pa wonya bi nto ama sese nuane bodia na eye kremu no so far be de cheche se safo no yensi wono mu hu ne enka ncho mu so mu nim ne omo keke bia ono bo ya from part de san to jawabra ena no pay makonto ma hine ya dubu achetena se a na o ma wiase nyina ache ewo ade ache bia dwumadie so ewo Sompa 93.1 FM so ene Sompa TV so eno ne ono bo ya from part do ebotu maya papa na eche se wom saniama mu odene de na nso bi ko jira baby ko ene sai ake oba yesi se enuane ho ayede ne kremu ame yesi ya bronum ne ade nyina no yenya bi kra ntonom ne ade a yesi se Ukraine ene Russia fo ne ni do mo so mo di bi bebre mo so no mo di afi so yi ene ade o sesansem ne kra bi anim abai no waka ntama dinsi awiabo aguso akota fresa bi na batwe nyina se wo se wo ye ni o so ti obetimi bia ebe nduane busu okremu eno na abai ne eye no a asadwira sanum e wo se na num akuafo wo mo nsaka nyinara no abai aye nhihye ya ade se wo mo de bi ekopi wo no mo so ye kese food security ye here pekese pa ne se diane wo omanu se ni bo wo sumpo at least what is your na ko tuma obenya aduane ato eno ne food security de say e kombi NC ha say de 1983
a contingency be see and 1983. Since that time, in fact, Ghana is not had a situation of food insecurity. Yeah, everybody say around this time, a time I prepare something no buy from. It is hard to media, it's time I will be Saturday. And maybe I feel that around this around this time of year, a season. The Bafia, you know, I caught slow because the money in the place I get some food. Say, somebody, so maybe I say, if you are saying, I don't know, because if you are saying, Kakasani in our small global village. And we say, Obi, Bow, baby, I know, Obi, and Conco, baby. Oh, if you are getting there, and be sure you see the piano, then say, Catem, say, I was in Sasso, I think a dear man, a mona binding to Edia Guaquem, a brownies and Yamana. Remember. And no in as much as ABI season, I Diane Adeno. Diana Bani, Yadia so mine for no so said a bear. A Diane born to me who could do baby. A day Casabe back room say, O memoir, the memoir, do not acquire Diane. Now, by the that's a new one. Abusia we so for be the echo my ye kwa yo honsen some of so ne de honorable yaw from Port was also amrase be dwane a o amrase be gefie ma de sia wo mo e wo manso adubia abato mpesua so. Yeah, na say no sa no text message no so abusu pa nti Facebook no ye kwaba na fe ya sane mu so e de agu hode ama wo no ye to akase ebo no eso na so ye ewe awrokocha eni enuane so de aba betu dwa wo kirem se Ghana ban ate America brothers wo pepe edumi ensa kiri ponson se so ye binsi ye nkra bi fema pra eni ezo nkomi ye de bi be ye bia nom ena ye ho so atoye papa na wo kirem a wo se Ghana nyuma ko mako num ene de nkrata de babegu wo num anim se wo sre wo momwa na wo ntumi nkra so ya binsi emfamra na wo pie mu e waso ya ehwekuayo ene a wokacha ho nsem so toafo da no yewura afiri ya koto a ne buafo asronko owura isa da asan ene ne so mpansa ntrofo twetwe nkoma oto eye no kore no wo mu hwe nim se ne metric songs no empema duonu si an wo twe duonum ene ye krade aba wo manumu enu tie nse ya adwuma kwadi aba begu wo num anim a wo mo so aye wo madwen se wobebua wonom yentie isa e wo san nsem yi ho. Since 2021, no, government through the Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Trade and Industry has set up 7-member committee. Na sa 7-member committee no omo adwuma NSA soya bean yedua no wo memu ha no omo behwe na omo abɔ ho bra se omo be monitor se emere duru se ye betimi a export bi ana se ye ntimi export nti obi bia na opese wo export soya bean. I was a committee no ema permit and this was in 2021. The committee no adwuma na omo gusu na no enum no na say last year production no so hwe last year production no any local demand na chese na emere du se yebetimi di bi akọ amanone enum no na minister hrem ni say as at 2021 no ye ma permit for export to the tune of $13.7 million. But no, and since January, buying a government through the president with executive instruments. At the bar say, considering crisis, food crisis, the looming food crisis now, ebony global unity no. Yen say a bro any soya bean. Yema poultry farmers na wo memhano. Omo make sure so omo more. Inti yemfa tabo ento exportation. Inti eno no different from the SC 2021 na eno the then time no na strict enforcement of the ban MI. Inti as at January, since January this year no ye ma kwan se obia export soya bean and as maize emfiri omayem ha fi se ye hu se poultry farmers no de bia no mu complaining say ye ma kwan ma amanfo fra ma no ne beto eburo ni na duru ba bia na omo so ho kire omo enu nti ne de emra ba say from now onwards no ye the ban ebeto export of soya bean and maize until such a time ye hu se bia Sompa 3.1 When your rice alasan or your waffles uncle, Eddie Mouse, waffle, warrior, our coach, any anyone, some so Magana Muna, Sabre, Copium Facebook, or any Sompa,
FM yɛda hɔ na text messages no dɔɔso eti yɛmfa kakra abɛyi ntumi mɔbɔ kakra na weyɛ kwadwo prince ɔsi di bia boga wo bɔ adwuma pa enti kanya ho na to aso akomea David nso ɔsi wɔhwɛ wa mo ana praso epoye mantemu afei wɔhene bekusi wɔsi mehwɛ mo pa wo Torino na fe Susana Brefa de me amekuma so ma me produce of ma me okwapon wono so wo hwe yen me nua ba ma kwabra frempon wono so na me di na kire wono landing obutu wono so se wo hwe pa wo se ye bo adwuma pa Evelyn Fosu agyan so e wo so tachiman wono so se sister more fire nyame hira mo pa na wei ye kua mo aboaten wo se wo hwe yen e wo kasoa na di obeka ne se papa bankada pa ensem a wototo ayampia ne be ya mampani wampam no kra enfa inferior ma me kire me promise o se wono so hwe wo sunyane wo se Sompa Kase emuda ho pa wensu ye eja se ya brante o se wo hwe live every techiman ebono apuye ekrotamu edoso Kingsley Owusu o se wono so ehwe ye pa e wotema ene ne kwado a edoso Awusia nene madwenchemu nsusuye ne adeade a mode fa Facebook so Sompa TV Ghana ena Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana ena Sompa 93.1 FM so kenka dia mamono yenko enim mamenko guta ho na Dr. Joseph Obeng president ya wada Ghana Union of Traders ya no na omo srema mpani na nadu danko kufuado wachima PSC be mabo ada so mbe sre no ada se wedi ekotodwa gufom nsada nsem de soma wose ma pa chao omo kuto omo nsem na ntwe kosu se mampani enye se bia eto no omo ntua na ne ha omo pa ne se wo mo etua to no na kwabra ni bi so edito no eno ne ade a ha omo so mbetua to no bia kodi eto ne de ha dwene pa na eto no so wo mu tuatua no omo ka BBC se VAT flat rate na enu na mu nse dan tene papa obo se na bandi akwa akogina ha ekira no mu de akwa akogina ha na kina chi no mu de akwa akosi baby foforo enu na ora Joseph Obeng ene ne mpanimfo ne domo a omo edi dwakure mu esre mampani na nadu dan kwa akufo na ban so achima PSC won Kenya no ho na onya bibi no ma ne nyina fa akuna mu ntene ma wo mu na to ne de won betua na ne ha adwene se wo mu tua to no na obi aboto no to no odie no nko a ene ade ha wo mu afia ban fufui onwane na de emuno na se esi na yekọ standard rate no into yi wo mu na obi a wo standard rate ne flat rate no yi na ye ba flat rate no emi na yi bitua no na 20 na sia budget ya you read the womasa dia basket in na yes them free flat rate no enko standard rate no na ye che esa say ye tua flat rate no for 5 years no abai ye ni input ye mudu do na no ye ni input because flat rate na ni tua enti input as ni no enti input as ni no a e be dey wetimi aye wo calculation e wo standard rate no the pastor na say enye practicable ye betimi a migrate near standard rate no na ye tintim krata de koma ban say omunti a supreme na ekobasa na say wo mu a ye move wo mako 18% no na say aya sutin bi e de mo no na edwana na on say aban so eye to a mark threshold 500,000 and 500,000 wa would be we gadi no emro 500,000 no na say wo no ye do akọ flat rate no so na ye san ka pe so wo ya ne sa na say edwa ye di no say we for say edum eni na ye wa we so ni no tua 18% na we so ni no tua 4%. The basa then pa wo mani tua 18% no ono na we do na cost standard rate na say ono no wa ma ono no wuyi na free adwade ni mu cause obi anu obekọ na wa pene ambi etua we are charge no 18%. No crop we me say once me catch us say ba reduce time na ye na I was for Remeda ni ranu anese no Dr. Joseph Obeng Ghana ejadifo nyina kubatan Ghana Union of Traders Association a yetwani tiafa ne se guta one president da no we yemra no ne Sompa 93.1 FM nsamtwefo able to mic akra efa eto ne tua ho na ne hadwene so mutua to no na obi so bekọ akotena baabi na sabi ya wasa ne sire mu Sompa 93.1 ne to de unse to no oni gini tua ho a eye to de wudi to ho agora utimi dem eto wudi ho agoro utimi dem
nti ohene ya mfani agro yo mitua tua ye twasio na yakọ enkrofo amaso mekira manfrafo krom ara usam efiri wa ba kire mu a abrante kwa wanya mfinhia aduonu miensa wonya ne bi hu kani kama wa ya sabia bei na fura hane ya wokwa wo asema ba beto dwane se ye frɛ ne se wo mra se de abrochima mu de wo yire be wo na agya wugina ne ho de nsa fa ne tirimu na awo no aye mrɛ de ama no okopie mu kwahwe ne yiri anim e wo Santa Catarina wa wie kura free hospital wo twa kwa mu o ka bia betua fa papa iso ekum ne ya Jean Carlos Roberto da Rosa ne din enono no chirem say ene ni tinka say de ebobo pa se ba na accord wasai ne mfenka say bia bubu ene ne ye de ko ICU wokoda ho ne fua no aduonu mieno na de beto dwane say na dwen no so awu enam so mena busuafo agya tum say ne ho na makwa no wo mu betutu bi no me de ama won mu so ehia bi papa Jean Carlos Roberto de Rosa ye say ne watwa ne yiri emfoni ne baba mu wa ne sa be be fra na ntobam ya kyesa akwa ya bro wo sem papa na wo say ka say no dear papa wanya mfinhia de oso mienu a ono ne hyenkania wode ka no bo no de no ba bia danka na so na wo boa e wo ba bia akwanhia no si ye no afa na prosifo e be firi hwemu ase owura Jean Carlos de Rosa waja ne yire akoda mu no ya wo no ene akoda be ma wanya mfinhia no emiensa emu oya afa ball bo na ball bo no ayede mu komu no ene Champions League e wo ho na Champions League no womo edikan abobo first leg ni bia ema ene Bayern Munich ene Villarreal ena ebo ene nwumre na gese no nsu ya yede kase kwakogu no a na gese omu di tua so na yese first leg na ekoso no eye Villarreal fo eye Bayern Munich fo kabako a womo antimi antie ntie na second leg na ekoso Germany abonten so no amanfo hwe ne mo se Bayern Munich fo no wombekwa akwete wo mo ho wo mo fie na Real Madrid so na Chelsea match no wom so omu di tua so anwumre ya no nso ede kase kwakogu na asoso no Real Madrid and Chelsea de face so na first leg no Real Madrid etwa Chelsea fo no krom bridge no so we no ko bu bridge no yam no kra ko share Chelsea fo kamiensa e mo timu baako ntie ne ya wo mo sa de ko face so Real Madrid krom e wo Spain ya bonten so no anwumre no nso sini awieye ene ye behu challenge ne ball bo Bayern Munich ne Villarreal na Real Madrid so and Chelsea na wo mo e de face so yo adesima ma na se ne be sori nkonya so ne egusuada Safa Gardens was Easter to remember concert basopa ene Samini wo bebo Linda Mwasa ena my own akwabo anso bebo nwom pa odo de say ya no peme kamido de ne friend say wan kwaso ze de be nwum bi won cross wo won ne boss anyum no won cross ai won so beba ena African child sankofa band so ka ho kumo ejana so ejanos etianya sem ketwa na wasi aprobo so me ne de to so dun so Safa Gardens yatasema so e be new market no no so pepepe ne e bi gate no regular we yankoko ye be ko Safa Gardens ye ko Safa Gardens atasema so we yankoko bia wasi regular no ye 70 VIP and so 100 now our table reservation was so person Samini large one abakotena enipa 9,500 akwabo de no enipa miensa ene kamido de no enipa miensa 1,000 kumo de no enipa miensa 1,000 na wasu betumi afra ahoma no kwafo yi 0599 343005 0599 343005 okay you ticket in so koso was here din no said we be ni Easter to remember na short code no star 447 star 2197 hash now them upe ticket ni bi so apoku trading adum benya bi Frame Gates Boutique Patase Police Station Depo Hwa KMSL adum Safa Gardens atasema so ABC Mart Patase na fe Bulldog Pap asokwa so mama we dey catch yourself for say ubonya o mama Easter me ko lanche ho onya o mama ate ye hwe nko asore Easter Yesu ewu asore eni je na ba na me fa nko Safa Gardens enye no anu no ai nye no anu no catch yourself for so fa mama nkwa say wajiji adema ko we kakrebi na ya gotisim kakra ai ya fancy ai ya fancy na mi ra se otie yen
bafo amakwatia okay yesi kumasi kokru bantimani pen yewura otumfo woye ne brempon yes wosi wotie ye pa ena nana agin frempon ono so yetafo hene ono ne ebenkum hene ma otumfo ena kentenkrechie otumfo chiame ye chia wo no mso mu tie papa omse so mpase de yate asimo no nukure nie ye bebo adwuma ekira ya yonko ye beko ho enko ye ya pa knap bi se na yonko chia na nanom ai amso for de kase ni si ama eye mrantie hene ene edom na ba ababesum no mo atwaso yene esom anwumre na ya abo malibi abogamene wahini ni amakranche sofomame premeni kuku abubo na ni kire wo ho wabadwuma papa yesemfo pani Benedict Asante Yeboa kuku Veronica Jando akosua somua akosua jiwa akodie kwabna kese grande nani abro mesre wo ayo kwa mesre ayo kwa mesre yanko e beje ni so mesre yanko muzo mwate munyi mumfa made mumfa ne yanko